Прывітанне, ў эфіры Беларусь-3, нацыянальны хіт-парад, і я, яго вядучая Аксана Вечар. Прыйшла зіма і прапаную звярнуцца да вобразаў гэтай пары года ў народных песнях. Аднак спачатку назовем 5 артыстаў, за якіх вы аддалі недастаткова галасоў на гэтым тыдні. І першым развітваемся з Радамірам і кампазіцыяй «Была у мужа». Была у мужа хвастливая жонка, хвастливая. Ты не умела уж что придираться, припираться. Брата милый коня и коровку, купи милый чуга и шнуровку. Продал милый коня и коровку, купил жонце чуга и шнуровку. Як не стало ни друг, ни лучины, як не стало. Заброк мужик хвастливую жонку, поехал по лучину. Як под гору ты сам присядає, присядає. А як з гори я ще й поганяє, я ще й поганяє. Як ну хвастливая жонка, это ж тебе чуга і шнуровка. Продай милий чуга і шнуровку, купи милий хатя жаровятка. Буду зовкать, як мало дитятка, буду зовкать, буду гадавати, буду зовкать, буду гадавати, как на плечах троці не тягати. Вядома, галоўнае месца сярод зімовых песень займаюць калядныя. І хоць каляды пачнуцца 24 снежня, прапаную пачаць да іх рыхтавацца. Можа, менавіта таму шуміць гудзе спявачка Даная, а можа таму, што яна пакідае нашу музычную абойму. Ой, шумить гуде, зелена дубровушка, плача рыдае молодая вдовушка, что не кошена, зелена дубровушка. Найму косаров 74, чтоб покосили все луги дай долины, чтоб покосили все луги дай долины. Нягледзячы на тое, што працы ў полі не было, зімовыя песні мелі аграрную скіраванасць. Хацеў пераканаць у гэтым і Аляксандр Заўгародні, але і яму мы кажам да пабачэння. Як я ехал, да яе брычка на рысорах, а приехал от яе хата на подпорах. Як я ехал, да яе тысячами лічыў, а приехал от яе 3 рубли пазычыў. Як я ехал, да яе поты лекаваны, а приехал от яе шапцы полотаной. Як я ехал, да яе коні зацугляны, а приехал от яе путам подвязаны. Як я ехал, да яе птушки щебетали, а приехал от яе собаки брахали.
Каляды доўжыліся да 7 студзеня па старым стылі. А там ужо не за гарою вясна, але пакуль песня «Вясна на калочку», відаць, падалася вам неактуальнай. І Настасія Дмітрачкова разам з Александрай Лепятёнак таксама адпраўляюцца адпачываць. Зімовыя абрады былі скіраваныя на тое, каб атрымаць добры ўраджай, і быў дастатак у жывёлагадоўлі. Сімвалам апошняга мог бы стаць на варотах пятух, як спявае Богдана Філіповіч, але і яна выбывае сёння. На воротах пяток, кукареку пяец, свекровоня веско, на работу заветь. На воротах пяток, кукареку пяец, свекровоня веско, на работу заветь. Оставание Бога, работы много, возьми судицы, принеси водицы. Оставание Бога, работы много, возьми судицы, принеси водицы. И возьми даянку, подай коровку, возьми зерняток, накорми кураняток. Возьми даянку, подай коровку, возьми зерняток, накорми кураняток. Травицу неси, пешку затопи, блину напяши. Травицу неси, пешку затопи, блину напяши. Магія калядных песень звязана з лічбай 3. Святкаванні звязаны з 3 куццямі – вялікай, багатай і праводнай. Мы ж прывялі 5 выканаўцаў і сустрэнем не 3, а таксама 5 кандыдатаў трапіць у топ-10 нацыянальнага хіт-парада. І першай жадае гэта зрабіць спявачка Элен з кампазіцыяй «Пасадзіла тэкля гарбузы». Посадила текля гарбузи, а по воді сюди і туди. Стала текля гарбуз забирать, з кулю взявся Яков, почав помагать. Стала текля гарбуз забирать, з кулю взявся Яков, почав помагать. Ой, ты текля, текля, голубы глаза, а ты пойдешь, текля, замуж за меня. Не пужайся, текля, текля, не утекай, на дворе святочки у хату зазывай. Не пужайся, текля, текля, не утекай, на дворе святочки у хату зазывай. Тут гармонік грає, бубун б'є, а вже наша текля за Якова йде. А все виноваты тыя гарбузы, што звели по воде сюды і туды. А все виноваты тыя гарбузы, што звели по воде сюды і туди. Тыя гарбузы.
Да першай куці трэба было рыхтавацца, таму мы загадзя вам нагадаем, што трэба абавязкова прыбраць жытло і памыцца ў лазні. Хаця ёсць маржы, якія пасля лазні і на рэчку не супраць хадзіць, пра якую нам заспявае Сергей Шматько. Там каля рэчкі, там каля броду, клікаў казак дзеўку камору, клікаў казак дзеўку камору. Не пойду, казача, з табою камору. Я ж маладзенька, баюсь нагавору. Я ж маладзенька, баюсь нагавору. Раз, два, тры, каліна чарнявая дзяўчына ў саду ягоду брала. Раз, два, тры, каліна чарнявая дзяўчына ў саду ягоду брала. Не бойся, дзяўчынка, не бойся нічога, казак маладзенькі не зробіць благога. Казак маладзенькі не зробіць благога. Цю ночку не спала, пад ранак заснула. Казак насмяяўся, яна не пачула. Казак насмяяўся, яна не пачула. Раз, два, тры, каліна чарнявая дзяўчына ў саду ягоду брала. Раз, два, тры, каліна чарнявая дзяўчына ў саду ягоду брала. Дзяўчынка устала, як рыбанька ўецца. Казак на дзяўчынку глядзіць і смяецца. Казак на дзяўчынку глядзіць і смяецца. Я дам табе, міла, 3 рублі на мыла, 3 рублі на мыла і 10 на піва. 3 рублі на мыла і 10 на піва. 10 на піва. Раз, два, тры, каліна чарнявая дзяўчына ў саду ягоду брала. Раз, два, тры, каліна чарнявая дзяўчына ў саду ягоду брала. Мылом намывайся, півом напівайся, каб маці не знала, з кім ноч начавала. Каб маці не знала, з кім ноч начавала. А бацька дазнаўся і маці узнала, з кім любая дочка ўсю ноч начавала. З кім любая дочка ўсю ноч начавала. Цяпер жа ты доме, ні дзеўка, ні жонка. Цяпер жа ты доме, людзям пагаворка. На першую куцю, як правіла, чакалі першыя зоркі. Гэта тлумачыцца сувяззю чалавека з космасам. Як сцвярджаюць міфы, толькі так спраўдзіцца варажба на ўраджай і заклёны. Тацяна Глазунова ж пакуль разгледзела толькі месяц на небе, пра што гатовая зараз заспяваць. Что за месяц, что за ясный, что за ясная зара, что за миленький дружочек, вечер прийде пять няма. Что за миленький дружочек, вечер прийде пять няма. А на шостый он приходит. Здравствуй, любая моя. Шукай себе чорнобривця, бо я еду до венца. Шукай себе чорнобривця, бо я еду до венца. Приходит и священник, дай пытать.
Важнае значэнне займала ежа ў зімовы перыяд. Не дзіва, што святы называліся куцёй паводле аднайменнай стравы ў гаршчку, якая ставілася на покуці на падасланае сена. А яшчэ зімой ласаваліся калінай, у якой прападала на марозе гарката. Менавіта пра яе і заспявае Марыя Альховік. Червона калина увесь свет закрасила, чаго смутная, невясёлая, тіне матуля біла. Чаго смутная, невясёлая, тіне матуля біла. Матуля не біла, сама засмутила, что не дал мне Бог, не судил мне Бог, кого верно любила. Что не дал мне Бог, не судил мне Бог, кого верно любила. Пойду я доброду по воду. Ой, пристану ж я, ой, пригляну ж я ті хорошого роду. Ой, пристану ж я, ой, пригляну ж я ті хорошого роду. Я й роду хороша, моё лицо пригожа. За лихим мужем, занят байнищем, моя доля нещасна. За лихим мужем, занят байнищем, моя доля нещасна. Каб я гэта знала, што замужам ліха, я б сядзела бы, бульбу ела бы у матулечкі ціха. Я б сядзела бы, бульбу ела бы у матулечкі ціха. Ой, хадзіла маладая, спявае Тацяна Русак. Магчыма, яна хадзіла за сенам, якое сцялілі на стол перад тым, як накрыць белым абрусам. Першая куця лічылася поснай, і на яе ставілі грыбы, поліўку, бліны, рыбу, аўсяны кісель. Магчыма, накрые стол і Тацяна Русак, калі патрапіць у нашу дзесятку. Ой, я ходила молодая, молодая по лугу. Ой, я гоняла шерые гуси по кругу. Ой, гиля, гиля, шерые
дівчаточка, за водой, за водой. Ой, засталася я молодая, удавай, удавай. На багатую куцю клалі пад абрус жытнюю салому, якую пасля ўсіх абрадаў давалі хатняй жывёле, каб забяспечыць яе плоднасць, або павязвалі саломай фруктовыя дрэвы. У нас жа нязменным абрадам застаецца агучыць дзесятку шчасліўчыкаў, якія на гэтым тыдні размясціліся на самых высокіх месцах. І распачне наш вакальны марафон сёння дуэт Алесі Дзяржавец і Александра Салаўёва з трэкам «Ой, хадзема жонка», 10-я пазіцыя. Ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, ў поле жыта жаці. Ой, я пойду, а жить не буду, болеть моя голова, а я нездоровая. Ой, я пойду, а жить не буду, болеть моя голова, а я нездоровая. Ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, ў поле грэчку рваці. Ой, я пойду, а я рвать не буду, вот та гречка черна, а я не проворна. Ой, я пойду, а я рвать не буду, вот та гречка черна, а я не проворна. Ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, буракі палоці. Ой, я пойду, а полоть не буду, бураки в долине, болеть мне в спине. Ой, я пойду, а полоть не буду, бураки в долине, болеть мне в спине. Ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, ой, хадзема жонка, да кума ў госці. Ой, дай Боже, 100 году прожить, те раз день, те раз два, до кумы ходите. Ой, дай Боже, 100 году прожить, те раз день, те раз два, до кума ходите. Калі першая постная куця набіраецца поўнай і вырастае горачкай у гаршку, то трэба па павер'і сеяць збожжа раней. Можа, менавіта гэтую горачку мае на ўвазе Ангеліна Сямёхіна, якая сёння на 9-й прыступцы. Там на горочку, на пригорочку торговала, продавала старые баба-ложки. Яй богу ложки, побожуся ложки, перекшуся ложки. Откуль взялся казаченька злоский? Яй богу злоский, побожуся злоски, перекшуся злоски. Побил, поломал все бабины ложки. Яй богу ложки, побожуся ложки, перекшуся ложки. Сам сел на коня, поскакал у лоски. Яй богу ложки, побожуся ложки, перекшуся ложки. Там на горочку, ой да на пригорочку, там на горочку, на пригорочку. Там на горочку, на пригорочку торговала, продавала старые баба-ложки. Яй богу ложки, побожуся ложки, перекшуся ложки. Мікалая Колку Алфімова можна назваць ліфцёрам. Гэта таму, што ён то падымаецца ў тройку, то опускаецца ў канец табліцы. І сёння ў яго ізноўку падзенне на 8-й радок. Слухаем трэк «Ой, у нас ёсць навіна». Ой, у нас есть новина, что довушка молода. Ох, Лида, ой, люли, что довушка молода. А де месяц без зара,
там гуляла удава. Ох, Ліда, ой, люлі, там гуляла удава. Там гуляла удава, та й родила сини два. Ох, Ліда, ой, люлі, да й родила сини два. Да й родила сини два, да й Ванюшу й Василя. Ох, Ліда, ой, люлі, да й Ванюшу й Василя. Дай Ванюшу и Василя в черный полог сплавила. Ой, Лида, ой, люли, черный полог спалила. Черный полог спалила, да й човень зложила. Ох, Лида, ой, люли, да й човень зложила. Човен зложила, да й на воду пустила. Ох, Лида, ой, люли, да й на воду пустила. А ты тихая вода, колыши я дитя. Ох, Лида, ой, люли, колыши я дитя. Ты чароте не шуми, я и сына не буди. Ой, люли, да люли, я и сына не буди. Не буди, не буди, не буди, не буди, не буди. Затупалі сівы коні на памосце, спявае Настасія Рачыцкая. Магчыма, гэта прыйшлі продкі, бо верылі ў іх з'яўленне на каляды. Менавіта таму на стале пакідалі куццю, пакуль прыбіралі апошнія стравы. Казалі, гэта дзядам падсілкавацца. У сваю чаргу продкі нам пакінулі песні, і сярод іх згаданая кампазіцыя, якая сёння 7-я. Затупали сивые кони на помосте, приехали, Манечка, ой, твои гости. Замкни, замкни, мяне, мамка, у комору, кабли взяли гостики, ой, да с собою, кабли взяли гостики, ой, да с собою. Тише я тебе, моя Тонька, годовала, чтоб я у тебе у комору, ой, замыкала. Тише я у тебе, моя мамка, не горую, что отдаешь мяне замуж, ой, молодую, что отдаешь мяне замуж, ой, молодую, молодую. Дай купи мне, зязюленьку, ой, луговую, луговую. Луговая зязюленька будет куковать, будет куковать, будет мяне молодую, ой, рано побужать, бо чужая мамка не побудит, только выйди на улицу, ой, дай посудить, лянивое, ой, чужое дитя, дай посудить, лянивое, ой, чужое дитя. Дай посудить, лянивое, ой, чужое дитя. Пасля таго, як з'елі куццю, то і рэшткі аддавалі свойскай жывёле на двары. Галоўнае, каб там не зазваніў званочак. А чаму гэта небяспечна, ведае гаспадар з наступнай песні у выкананні Інны Міхалюк. Яна на 6-й прыступцы. У темном лесе собаку гича, у темном лесе собаку гича, а мужик жонку
гіча, а мужик жонку додому кліча. Ти жонка Ганна, хлопцям подманна, ти жонка Ганна, хлопцям подманна. Хоч мужа маєш, а усім моргаєш. Ти жонка Ганна, хлопцям подманна, хоч мужа маєш, а усім моргаєш. Ти ж мой миленький, я у чим повинна, ти ж мой миленький, я у чим повинна, що за мною хлопці, як за дівчиною. Ти ж мой миленький, я у чим повинна, що за мною хлопці, як за дівчиною. Ой, жонка, жонка, досить ілгаті, ой, жонка, жонка, досить ілгаті, бо я заставлю правду сказати. Ой, жонка, жонка, досить ілгаті, бо я заставлю правду сказати. Калі ж, миленький, ты мне не веришь, калі ж, миленький, ты мне не веришь, повесь звоночек на подолочек. Калі ж, миленький, ты мне не веришь, повесь звоночек на подолочек. Як хто затронет звонок, задзвонить, як хто затронет звонок, задзвонить, а ти почуєш, мене врятуєш. Як хто затронет звонок, задзвонить, а ти почуєш, мене врятуєш. Звоночек дзвонить в саду ля хати, звоночек дзвонить в саду ля хати, а муж не чує, ён глуховатий. Звоночек дзвонить в саду ля хати, а муж не чує, ён глуховатий. Яшчэ існавала традыцыя, каб гаспадару ў акно паклікаў мароз есці куццё. У наступнай кампазіцыі Святлана Шыманская, Віталь Гардзей клікаюць толькі Іванку, і гэта ім прыносіць 5-е месца. Иванка, ты Иванка, сорочка вышиванка, высокий да стромки, ще на бороді ямка. Высокий да стромки, ще на бороді ямка. Маруся, ты Маруся, люблю тебе я зроду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Як ти йдеш по воду, Я иду по воду, вертаєшся з водою. вертаюся з водою. Люблю дивитися, Маруся, я тобою. Люблю дивитися, Маруся, я тобою. У полі два дубочки, Два дубочки, обидва зелененькі. обидва зелененькі. Мене два хлопця любять, мене два хлопця любять, обидва молоденькі. Мене два хлопця любять, мене два хлопця любять, обидва молоденькі. Узльотом
тыдня становіцца 4-я пазіцыя Настасі Воранавай. Яна падымаецца на яе ажно з 9-го радка з трэкам «А хто й той ды па мору свішчыць». Ах, той, ды па мору свішчыць, ах, той, ды па мору свішчыць. Селя сень вутачку ішчыць, селя сень вутачку ішчыць. Не лятай, селезень, за мною, ой, не лятай, селезень, за мною. Не буду бруковать с тобою, ой, не буду бруковать с тобою. Ах, той, ты по саду ходить, ах, той, ты по саду ходить. И Ванечка, Манечку ишить, Ванечка, Манечку ишить. Не ходи, Ваня, за мною, ой, не ходи, Ваня, за мною. Не буду горовать с тобою, ой, не буду горовать с тобою. Мы згадвалі, як заклікаўся мароз зімою, а гэта ўсё рабілася, каб падпарадкаваць сабе сілу прыроды. Бо марозу пагражалі кулакамі ды пугамі, каб ён не перашкодзіў ураджаю ў будучым. А наступная песня будзе пра дзявочую сілу і прадбачаннем таго, што яе чакае ў будучыні. Алена Шэўчык з кампазіцыяй «Ой, дзелкі» на 3-м месцы. Ой, девки, девки, не теряйте силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. Бо не знаете вы, что которой будет. Ой, рано, рано, что которой будет. Что которой будет.
святаў характэрны абрады дыялогі. Часта гаспадар з гаспадыняй пачынаюць іх са словаў «Ці пазнаеш ты мяне?». А ў наступнай песні дзяўчына ўжо па грукаці капытоў пазнае, што едзе яе мілы. Мяркую, з такім дыялогам справяцца Юлія Захарова і Валянцін Кірыленка. Тым больш, што яны ўжо другі тыдзень запар на другой пазіцыі. Свата белага камушыка водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала. Там милая бельбялила, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала. Туго выжимала, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала. Еде, еде, мои миленькие, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню. Наем шапочка рожками, головка с кудрами, войля, 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 люшки, головка с кудрами, войля, 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 люшки, головка с кудрами. С-под белого камушика водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала. Існаваў такі абрад дыялог, калі гаспадар хадзіў з куццёй вакол хаты і на пытанне гаспадыні, хто там стукае, адказваў, што гэта сам Бог. А ў нас на парозе песня лідара, але спярша узгадаем, як размеркаваліся месцы з 10 па другое. Ой, хадзема жонка, ой, хадзема 10. Алеся Дзяржавец і Александр Салаўёў. Ой, я пойду, а жить не буду, болеть моя голова, а я нездоровая. Ой, я пойду, а жить не буду, болеть моя голова, а я нездоровая. Там на горочку, на пригод Ангеліна Сямёхіна на 9 радку. давала старой пополошки, я й богу ложки, повожуся ложки, перекшуся ложки. Откуль взялся казаченька злоски, я й богу злоски, повожуся злоски, перекшуся злоски. Ой, у нас есть новина, что 8. Миколай Колка Алфимов. ох, Лида, ой, люли, что удовушка молода, а где месяц без зара, там гуляла удова. Ох, Лида, ой, люли, там гуляла удова. Затупали сивые кони на помосте. Настасья Рачицкая на 7 позиции. Сонечка, ой, твои гости, замкни, замкни мяне, мамка, у комору. Камни взяли гостики, ой, ты с собою. Камни взяли гостики, ой, ты с собою. В темном лесе сова, 6. Инна Михалюк. в лесе сова кугича, а мужик жонку додому клича. В темном лесе сова кугича, а мужик жонку додому клича. Иванка, ты Иванка. На 5 приступці Святлана Шиманська і Віталь Гардей. Високі да стромкі, високі да стромкі, ще на бороді ямка. Високі да стромкі, високі да стромкі, ще на бороді ямка. А хто і то, йди по мору свіжий. Настасья Воронова на 4 месте. Ой, йди по мору свіжить. Селя сень в уточку і шить. Селя
Алена Шевчик, третє. Дайте силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. З белого камушика На другім радку Юлія Захарова і Валентин Кириленко. Галюшки водица бежала. Ой-ля, 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 галюшки водица бежала. Там милая бельбялила, туго выжимала. Ой-ля, 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 галюшки туго выжимала. Калі на зімовыя святы згадванне Бога ў народных песнях сімвалізавала нейкую касмічную асобу, то на Вялікдзень гэта будзе Божы сын Христос. З кампазіцыяй «Ой, жо, недалечка, чырвонае яечка» трэці тыдзень запар Дар'я Свібовіч нікому не аддае вяршыню п'едэстала. Віншуем і слухаем песню пераможцы. Ой, жо, недалечка, червоное яєчко. Ой, рано, раненько, червоное яєчко, червоное яєчко. Хей! Ой, ти жаворонку, ранняя пташенька. Ой, рано, раненько, ранняя пташенька, ранняя. Пташенька. Ой, чого ж так рано? Звір'я прилетіла. Ой, рано, раненько, звір'я прилетіла, звір'я прилетіла. Хо-хо. Ха-ха. Мяне пташки били, звір'ячка ганіли. Ой, рано, раненько, звір'ячка ганіли, кукла розбирали, яйки викидали. Ой, рано, раненько, яйки викидали. А я не терпела, до вас прилетела. Ой, рано, раненько, до вас прилетела. До вас прилетела. Нагадаю, што прагаласаваць за кампазіцыі можна на сайце тэлеканала «Беларусь-3». Сябры, дзякуй за ўвагу і вашыя галасы. А мы працягнем знаёміцца з зімовымі святамі, абрадамі і песнямі праз тыдзень. Да сустрэчы!